afia le mia dome. Amegbetɔwo susu ɖe sia ɖe ne yi to na xɔ míaƒe dziwo tsɔ zutɔ. Ne mi to le afia la, wo nya meganɔ abe enuku yiwo ke wowu le anyigba mɔwo dzi o. Afi yi ke xeviwo ne wowu nukua vɔ ko la, wova tɔna dɔ nukuawo eye womemienɔ o la, míede se na nɔnɔme mawo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Míena tamesusu sia tamesusu, gɔmesese sia gɔmesese, tsɔ eɖokui na Yesu, bɔbɔ eɖokui na Mawu ƒe nyanya le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Le wo ŋkɔ ta, wo ŋutikɔkɔe nedze le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Alléluia. Mawu yra mi geɖe. Alléluia. Ela dzɔdzi nam be ame ɖe ne kpe ɖe mía ŋuti kudo ɖeviawo. Alléluia. Amen. Ne ame ɖeka le mía dome la te kpe ɖe mía ŋuti kudo ɖeviawo adzɔdzi nam. Alléluia. Enyo yeƒe lɔlida, enyo yeƒe lɔlida, enyo Yehowa nyo, Yehowa nyo, enyo yeƒe lɔlɔli, enyo Yehowa nyo, Yehowa nyo, enyo yeƒe lɔlɔlida, enyo yeƒe lɔlɔlida, enyo yeƒe lɔlɔlida, enyo nyonami, Yehowa nyo, Yehowa nyo, enyo yeƒe Alléluia. Radidi ya eva edinye di bena macho adon se miabe xɔse. Elabe eya egblɔ ba mi te va gbɔnye. Ne ɖe menyo oa, matem adon gbe bena mi te va gbɔnye. Miame yiwo ke agba le kpekpem, miame yiwo ke agba wu, eye nye la mana mi gbɔ ɖe me. Mana mi gbɔ ɖe me. Alléluia. Yehowa ƒe dɔme nyo la, míabe ŋkuwo matem aʋu, eye míase gɔme míado dzesi o. Alléluia. Togbɔ be mi le nɔnɔme vovovowo me tom, foa míaƒe gbedodoɖa nye bena ʋu míabe ŋkuwo ne maxlẽ wo dɔ menyo, ne maxlẽ wo asinudɔwɔwo, ne maxlẽ wo dɔ gãwo yiwo ke ne wɔ. Alléluia. Medi bena Mawu ƒe gbɔgbɔ ne kpe ɖe mía ŋuti, eye mía akpɔ nanewo le Mawu ƒe nya me, eye mía do gbe ɖa. Alléluia. Meke le dzi la do gbe ɖa o. Alléluia. Alléluia. Mía axlẽ nu le Romatɔwo ƒe agbalẽ tawi eve tso kpukpui gbã yi etɔ̃lia. Ema anyi míaƒe mawunya
Notre texte de base, Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Azon me chlonumi novio to mau fe dome trotro me bena mia cho mia fe mutilao awo fosasa gbagbe simuti ko si jemau nu esi anye mia fe mau subo gbogbo meto me de kuku maga kleke ebe azon me chlonu mi noviwo to mau fe dome trotro me bena miacho miafe mutilao ao vosasa gbagbe simuti ko si jemau nu esi anye miafe mau subo gbogbo meto. Alléluia. Thomas fait amenu veve mela mia ponu soe for me dogbe da bena mau ne pere miachi. Alléluia. Nyati veviare le pupiame minya pupiya nyere allo pour nyati vevie ade le me ike me dibe mia aponu 20 ebe mi cho mia fenu tilao awo for sasa gbagbe. Alléluia. Ameyoke owo subo ntido eye menyi bena o jesi Israel fe mawo o subo na ne kpora yi alo ameyoke asenya yo eye o le nu fom tso vosa santila bukuya adi le wape dime eye wa adi le wape gbogbome. Alléluia. Ne ma tue kpoere kwenyi bena ne mie kpo le nu babla hoho amela mau tsokaka eyi meke amegbeto wo nuvon eyi meke Adam kple Eva ogere nuvon mela mau tso nonome de dade bena ne amegbeto la gere kachacha megba kple mau alo gbogbo me be xixi amela ne to vosasa be nonome me eye mau ye wo vosa gbanto medajia mau ye wulan eye wo de la gbajia eye wo chona e Adam plesron bene wa chon wape nudité wape amama vosa gbanto yike mau wo cho elabena eyi meke amewo nuvon la ekpedo kube mele amama nuti kokoya ike le dinye la megaleu eye wo zima wu di bena wan togban la ocho ati makpao cho pokhlando no wadokyo mau ye wulan eye wo cho la gbaze cho chona ho to ema omnela mau le solidum vosa ike wodo dadi chokaka hihia mepe gome jeje de amegbeto eye fosama yenye yentofia ta mau do ebena nemi jole Adam kple vadila mi kpo bena nu ike hekuvana kan la yenyi bena wa mevea o onukao o vosa eye vosa ike Abel wola e onukao e jema unu vosa ike kan wola me jema unu ta to ema mela ame kunovila
kakla va au dome. Mais les nanes fiam mais boko kwele glonyare. Vossa ike kan iwo. Kudo vossa ike Abel wola e renu kavo. Mama va. Toi ma me quand e ti trebena inovia doko e yawi. Alléluia. Et n'aimiez pas les Bibles amé, les Israël vioben quelque mot, que va serrer Mose, et il me que no beadila, maucho protocole, et cho ali ke wa wo tout, et ye wa te gogoi, ban le wabe nou vonta, le akpedadata, le wabe do ta. Edo nonome vo na obena nemi wo vosaya tututu la ma wona mi ale nemi we tututu la ma de do kwinye fiami nemi we tututu ale ma cho nouveau choke etc. Alléluia. Ta nemi po nu babla hu mela na tem asegome bena ameyo ke de kpɔre me eve dukɔ afi ka wotso ame yiwo ke nya histoire afi ka wotso Ethiopia kudo Egypte be gbagblame le fi ma mema yewo ti te wova ti Nigeria oyo hafi wo gbã ɖe miabe ŋutɔwo me le fi ɖeke ta subɔsubɔ yi ke Mawu tsɔ na Israel. Ne mi xlé Mose ba gba le velia Exode kple Levitique la miakpɔ elãwo ale yi ke wuna lã ale yi ke Mawu be no tsɔ agbo va ale yi ke Mawu be no tsɔ nunanawo va kple tɔwoa be woatsɔ wɔ vɔsa miakpɔ bena ne mi yi miabe enuwo mea nenema tututu ye meɖadzia garo mo ne yina ne to Carrefour mɔdzekpliwa nakpɔ amewo tsɔ agbã da ɖe wotsɔ nuwo de me ebli enuwo le me vovovovo elabena le woabe nu gɔmesesewo me la wose gɔme bena hafie amegbetɔ ne tsaka kudo enu ɖe yi ke menye amewo la yi ke nye gbɔgbɔ la ele bena wòawɔ nukawo vɔsa. Alléluia. Eye kuɖe nɔnɔmewo ŋuti la vɔsa la te nyi eʋu, vɔsa la te nyi nuɖuɖu, vɔsa la te nyi elã vovovovovo. Alléluia. Ta ne me trɔ yi ɖe kukuia dzi la ebena mina miawɔ nukɔ kukui Romatɔ tawi eve ebe miatsɔ miaƒe ŋutilã awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ. Alléluia. Enyati ale ƒonuƒo na me ɖea mi dza do gbe ɖa eye enya yi ke Mawu tsɔ da ɖe nye didi enyi bena medi be manye nu dɔwɔnu le asiwo me. Medi bena nye agbe la nenyi nu dɔwɔnu le asiwo me. Alléluia. Nye medi be manu anyi ko. Míawo katã mi se nu yiwo ke dzɔ le kɔsiɖa me alo. Alléluia. Alléluia. Egɔme nyi bena Mawu medza va bia permission ame ɖekpe o. Medza va bia be o be amegã bon fifia ɖeke o. Ah. Mawu ye wònye eya koe dena subɔsubɔ. Meɖadzia. Ne me xɔe nenema oa ke nava nɔ bia ɖokui be xɔsea ŋutɔ aɖe nu ah. Ema ɖe fia mi be Mawu ye nye Mawu. Fifia nye abe ame nenea meɖo la dzra ɖo. Bena nye agbe la nenye nu dɔwɔnu na aƒetɔa. Le esia ta be mitsɔ miaƒe ŋutilã tsɔ wɔ vɔsasa gbagbe. Mikpɔ bena tso kaka nubabla xoxoa me va se ɖe subɔsubɔ katã me la vɔsa nana nyi alo meɖadzia vɔsa nana nyi.
Ameyo ke me xɔna mawu dzi sena tsa kaka ni o tɔtsa gatɔ gangangan tsa o na vɔ sa me dadza ta na kpɔ be o créer fondation orphelinat o la wɔn kɔ o bo tsɔ gatɔ bɛ na amenuwɛwo o tsɔ gatɔ bɛ wɔ nu ya ɖeke elabena o se gɔme bena kokokokoko la ele bena nukɔ ame la hafi ye wòanɔ anyigba dzi la ele be wòawɔ nukɔ wòasa vɔ. Alléluia. Ta ame yiwo ke wuna gbo wɔna nuwoa enane gɔme wose. Alléluia. Fifia biabia nyi bena ne trɔ ne be awo fifia nye magba tsɔ koklo ayi afi ɖeke o nye magba tsɔ kpakpa ayi afi ɖeke o nye magba tsɔ afi eya afi ɖeke o vɔsa kadie ne xɔse o na ɖo ŋu nam bena me xɔse bena Yesu ye ku ɖe tanye ye nye vɔsa yi ke ƒo vɔsawo katã ta fine ema nye gɔmeɖokpe ma vɔ ne le xɔ vɔsa ma dzi se la ne le xɔe se be eku ɖe yi ta tutututu la egɔme nyi be nu ka o ne le xɔe se be na eyie ɖo la ku eyie mérite be yaku eye ame ɖe va xɔ yi be teƒe eye enya ma le dɔ wɔm le agbewo me la ɖoŋti yi ke miana la ye la nyi bena azɔ la matsɔ nya gbe katã atsɔ nɛ. Hallelujah. Abe vɔsa gbagbe ne. Nɔviwo me di be miado gbe ɖa nye me di be ma ƒo nuƒo sugbɔ voa combat spirituel yi ke wogblɔna enu yiwo katã wova dzɔna wobe wotsitre ɖe kristotɔ ŋuti adzetɔwo ʋu aʋa ɖe kristotɔ ŋuti akunyawɔlawo ʋu aʋa ɖe tsɔtsi ŋuti wole nyateƒe míawo koe mele kpɔ o ame ɖewo ɖoe bena fi yi ke mi lea míadze agbagba míaƒo ame ɖewo woɖoe wobe fi yi ke mi lea míadze agbagba míaƒo te mu míadzo mewɔ naneke na wo lo vɔ wɔwɔ be programme agenda yi ke ɖo bena kristotɔ ɖeke ma nɔ fi o ame ɖeke ma kpɔ ɖeɖe le fi o na ame ɖe le va fi ya nu ma nyo ne woɖoe menyi be womeɖoe o eye wɔwɔ le wɔ vɔsa ɖe ta. Hallelujah. Ebe eya ta nɔviwo me xlɔ̃ nu mi bena miatsɔ miaƒe ŋutilã menyi be mi mese kuku ya kpɔ lo vɔ Mawu le ƒonuƒo na mi abe vɔsa gbagbe ne. Kristotɔ magawɔ vɔsa bubu aɖeke o. Alléluia. Le esia ta Mawu ƒoƒui na mi. Alléluia. Kristotɔ la magawɔ vɔsa bubu aɖeke o elabena ye ŋutɔ la enyi meka tɔ o ye ŋutɔ la enyi meka o. Vɔsa etsɔ eɖokui na Kristo abe vɔsa gbagbe ne. Nɔviwo enu geɖe le dzɔ eye enya ya nyi egɔmeɖokpe be nya minya bena ne mi meti oa Mawu kpɔna mia ta alo en tant que bébéa Mawu la nɔ kpɔ mia ta. Alléluia. Mi kpɔ ɖeke Mawu zɔn ko Abraham la nu ke va nyi nu kpɔtia yi ke Mawu bia o fofo nu ke kpɔtia yi ke Mawu bia Abraham ebe ne wɔ nu ka o. Alléluia. Alléluia. Abraham ya evia ebe tsɔna vɔ miawo ya la ebe nu ka o ŋutina eye ne me ɖo vɔsa ma ŋuti nɛ oa ne gakpɔtɔ mi kpɔ bena enu gakeme be Abraham lɔ eye wòtsɔ Isaac na Mawu ƒom nɛ zi ɖeka be egbe la medoe dzesi be owo Abraham la ne vɔ̃ nam enu yi ke ne wɔ ta Mawu tɔe yayra egɔme nyi be Mawu zɔn kpakpli Mawu dzesi vɔ tso gbe ma gbe dzi la Mawu tsɔe da ɖe ɖoƒe aɖe
do fe ike mau tsɔna Abraham la yena bena eda nyi moslemo eda nyi tronsbola o eda nyi kristotɔ eda nyi yudatɔ ame sia me nye bena mau wɔ nukɔ mau yɔ Abraham. Il y a pas eu de débat. Abraham là moslem tɔ ame sia me nye bena mau yɔ Abraham. Alléluia. Abraham me wulɔ Abraham tsɔ via tsɔna via ɖeka yi ke nye be nugbedo vi yi ke Mawu tsɔ nɛ be ma na o didime to dia etsɔe tsɔ na Abraham etsɔe tsɔ na Mawu. Alléluia. Mawu le ƒonu na mía dometɔ ɖe. Menye bena enya yi ke Mawu di la gblɔa elolo wu enya gbe yi ke le to. Ame ɖokui tsɔtsɔ na. Ava geɖe titre ɖe míabe ƒome ŋuti. Kɔmba ɖewo mi le wɔ. Enu ɖewo la nɔ kpɔm le alɔme. Enu ɖewo le dzɔa juste parce que consécration vɔsa yi ke na wɔa vɔsa mekpe agale wuli dom. Alléluia. Ame geɖewo wotsɔ beble de me be ne wova Kristo tɔ awo la nɔ vɔsa de temps en temps la nɔ vɔsa enyo lo enyo Mawu ya magbe o re alo mdadze ne owɔ nyuie Kristo tɔ be le vɔsa na eye Mawu bia mia nu kae Mawu bia mi o ebe na wɔm kɔ na tsɔ ŋuti la. Alléluia. Atsɔ savɔ. Yenye bena nukɔ na tsɔ ɖokui o atsɔ nɛ blibo. Na tsɔ wame nyinyia katã atsɔ asavɔ. Atsɔ aɖo anyi da ɖi nɛ. Na tsɔ wo nɔnɔme katã wo dzi wo anyi nɔnɔ atsɔ aɖo anyi nɛ. Alléluia. Alléluia. Mais le nous font so gbɔgbɔ me va vanti. Novio gbɔgbɔ me va combat spirituel là mais ni be le 40 jours fois 4 be nyayo. Enyantoto nyatepe matro lo. Combat lo tina trea mais ni be na 40 jours ah. Fika ene notero. Vosaka ene wo. Otona mautona Abraham bena ne amere yira ola enye ma on kana yo ma yire na amere on ko yes Abraham ja jeune ko ngbe ameke la titre nti antola pon ke bele dia nanu le jole mia be pome mo titre titiro le nani maglo mo entre griffes embêtement ro le nania mionto mi me tsɔ mia ɖokuiwo tsɔ na o. Mi me tsɔ mia ɖokuiwo na o. Ele bena mianɔ mia ɖokuiwo me miabia bena kpe ɖe ŋutinye ne ma de blibo ma tsɔ ɖokui nye na o. Alléluia. Ebena ne enukua me ge ɖe eto la ewa wo ŋkɔ. Et de kakwe agakpoto anani ne enuku ne me tson deke ameyo ke asichalo le mia dome alo ne enua egameto ale te dire dia ne me wa investissement ne egalasi o supposons que 10 millions la si o ye ko ne le dare bo 10 millions ya nyinja de biere kalemolo après 15 ans ne la koto. Nene la koto. Eh oui, je ne sais pas. Nene la koto. 10 millions la koto. Nene ni Américain ma ouvenu wa. Nene ni Américain ma ouvenu wa. Doma hiya 10 millions a tanto e fait la va kodo wa. Alléluia. Ta abe Christo to ene
ne me tsɔ ɖokuiwo tsɔ ƒa le Mawu me o la fi ma ko dza nɔe wa eye nu ke la dzɔ koe nyi bena natɔ nu kɔ natrɔ didi elabena ne le nyi bebe la Mawu la nɔ kpɔ mɔ bena oneti titia enyi bena ne Mawu bia nu ɖe tso gbɔwò la na wɔ nu kɔ natsɔe nɛ bena to diwo la yeƒe lɔlɔ̃nu ne va anyigba dzi. Alléluia. Nye me di be miaxɔ game sugbɔn ku ɖe combat spirituel be nya ya ŋutia me di be miaxlẽ Mose ƒe agbalẽ enelia nombre. Alléluia. Eye miakpɔ nombre 24 Mose ƒe agbalẽ enelia ta blaeve-vɔ-ene. Ale yi ke Biliam kple Balak wo be gododo ale yi ke Balak bena Biliam ne ƒo fi de Mawu be dukɔ enya yi ke Mawu gblɔ tso ebe dukɔ ŋuti. Alléluia. Midza do gbe ɖa elo. Mose be agbalẽ enelia nombre alo chapitre 24. Il y a marque le 23 fin. Blavevon et Tolia. Ne le dit la ponti nyan tobe gome jedia. Na kwecho blavevon et velia. Ne mi khlecho blavevon et velia. Nya pobena Biblia le gbogbombe eye Israël vio ho. Kheva fu asada de ani de blavevon et velia chapitre 22 ma. Va fu asada de Moab tagba le Jordan godo le Yerisko kasa. Esi Balak zipovi pon un si Israël vio wo Amorito la von le Moab nto le dukolan elabena esogbo akpa eye didi po Moab le Israël vio nu eye Moab blona Midian ametiti obena ameha si de to de mila le mia duge abe alesi enyi duagbe le gbemene. Balak zipovi enye Moab fia le Emaime eye wodo ameo de Biliam Beovi gbo le Petor le tosisi la nu le edeto ƒe anyigba dzi bena woayɔe ve hegblɔ bena kpɔɖa dukɔ aɖe nye esi ʋu tso Egypte eye wònye tiɔ anyigba ŋkume eye wòƒu asaɖa anyi ɖe mía kasa eya ta va naƒo fi de dukɔ sia nam elabena ekpe dzinye ɖewohĩ mate ŋu aɖu edzi eye manye ɖa le anyigba la dzi. Alléluia. Ta menye gbe titretiti la menti obe o sagbe do amea alo o gblɔ nya barabara la mea ti alo o titre la mea ti menye gbe o tso kakakakaka hemɔ yi meke la o se gɔme bena ale yi ke yewo kpɔ dukɔ ya la Balak le nu ƒom lo eyi bena va na wɔ nu kɔ na ƒo fi de dukɔ ya nam ne le ƒo fi de wo vɔ la ne nye ame titre la ɖoma hi la mate ma wɔ nu kɔ mate ma ɖu wo tsi. Alléluia. Ta tso kaka gbemawo gbe la o se gɔme be hafie dziɖuɖu ne va ame le ŋutilã me la ele be nane ne wɔ nu kɔ ne dzɔ le fi ka o gbɔgbɔme. Ta oyɔ Balaam bena yi ke nyi nyagblɔɖila bena va na va ƒo fi de dukɔ ya na. Le amedɔdɔ be vava me kple tɔwoa
Mau fonuna balam bena amega mega ikwa meo. Ela bena Israël là enyi nyejuko. Alléluia. Mais dit ben yakle nyayo ke mau blocho Israël chi eye mi adogbera. Alléluia. Chapitre 23 Emma. Miakle cho verset 7. Ok, verset 7. Eye wodo epe numegbela heglo bena Balak blomcho Aram ejepe toodi Moab fia blomcho ebe va na profi de Jacob nam eye va na dodimu na Israël nam Pourquoi Enilia me de coucou les torréfiés enti. Eh bien, aleke ma profide à messi ma ou me profide o. Eye ma do dinuna à messi yeho a me do dinuna o. Agape o ta me melek poda. Eye togbe o di melek po. Poda jukola dede aga. Eye me boa edokui de juko bubuo dome o. Mais de coucou trop se fille nyure. Alléluia. Ne français la amérécia ne clénami. Verset 8, 23, verset 8 et 9. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Et comment appellerais-je l'exécration sur celui que l'Éternel n'a pas en exécration? Car du sommet des rochers je le vois, et des hauteurs je le contemple. Voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. Alléluia. Kukui asikeli abenuwe bora jukola dede aka. Jukola dede aka. Eye maga onko ma bue edokui de juko bubuo domeo. Alléluia. Nye pomela edede aka. Nye afela edede aka. Nye agbela edede aka. Bobo kwele ponu na mielo. Nobo deda ga minyibo osite le fie be twa kwele eduko afire da ao. Nobo deda ga ego minyibo nko ocho dokio cho de mekamo cho de Yesu. Alléluia. Be ible hihiame ible duko yo katan o me khoma o di seoda kachacha no be kachacha me gonyi be na magado bonjour o agado ao. Voi non me ple gomme sese ple enu ona ola mama ne va aimer. Alléluia. Eye mi kponya ike balam no gbogbom la ebe de ma onuko ma profide mekao ame mekao ame ike ma ume onuko me profide wa principale no glo people there no eni besa benya enu bada didi allo. Vous comprenez? Mire Seigneur Gomé allo? Très bien. Eh bien, de ma onuko ma profide Amérique maou me profite wa. Alléluia. Mire pas principal. E gomme ni bena hafie amere ne va ya pire wa va glonyade. Meni ame wono sokaka beregbera ne onuka maun tobenka pipode le dio. Alléluia. Ne
le nenema o la ne amere wo la ma on ko. Alléluia. Alléluia. Elle est quoi ben que amere le dom le government me ne le do fe ye wo le government be se me la e wona nko government be protection be ameta popo soja ike le camp me la soja o la pour clan de mais ne ma va ne soja ma blende le camp ma me la nous ka la jore di o soja on to la on ko o la tie yo me na dia ne soja o tie yo me ra kene fiafitore dogu le modi la fiafitore te on ka ate ma datu ifa e la bena chokaka yebe fi ke odo la no la e gele fima ta fima ton to plero e ko plero la e geve ho ta amebu yikeme le odomo la tem atite son agblem lenti de manya le nya gomsemu ta ebe de matem a profiter ameke maou me on ka we fu e go ne maou me demo la me pomo eye wo ye ti globe juko ya ni juko ike on ko e de daka e mara tu juko poti o katanti e de do kwitura le juko poti ogbo e tovo na juko poti o nu ba bla be juko e no vio me kholonu me be mi acho mi ape mtina o a o vosa gbagbe mi le eyi mamle o me mi le nkeke potia o me. Alléluia. Vosa de que me fou Christo we vosa tao eye ale ike ne nabena vosa ma devina ola yenye ale ike ne chodo ku chone ale ike le mara chohihia megbo ale ike ne mara chohihia mebenu ogbo. Alléluia. Balaam y dit, ne mi chlea, mais de coucou ne mi a peu mere, mi a tema chotan, adogbera, ple enyayo ke Balaam, no gboglom. Foga ke ega glonyare ne le chlei dia poupi, à partir du verset 20. Poupi blavelia. Ebe, poda, nombre 23, Mose bag balenelia. Et tabla vivant poupi blavelia ebe poda ya yera me hova eye ne eya yera la nya nyematem atreo ne me kaira ne mawira nyematem aon ko matreo o me po jogbevoin le Jacob nu o eye o me po fuwa medeke le Israël nu o Yehowa efe maula likli eye ayi bofe le didim le odome mau sikplecho Egypte la le ne abe tofe jo ene ejo matem mate Jacob mu eye afan angefo de Israël azonko waglo le Jacob ple Israël nous be nous gan kaenye si Yehowa wa poda jukola cho abe chanta enoene eye wo fon abe chanta chuene mele akotion ge ani negbe ko wa du epenulele eye wa no amesio wo wula fevu hafi. Alléluia. Enyati yola anyobena no to de kalelera ne tukbeda ne chowagbe chodo anyi yelebe ya son yenele dafo le chodi oblibo be azon me otiatia be ma son bakpleo
Enyati yo nye gbedodora be nyati. Enyati yo nye parole prophétique. Alléluia. Ametina trera mentiro. Alléluia. Nyeme gbebena nyeme Amerike me ga ble amebena ne ni Kristo to kwa amesi amela no konna o aw. Aw. Ameo garomoa anyigba manyanu ikecha ne wo mechu ame abena ne ke o me fia ame abena ne ke o. Voilà titre. Mega hosibena yen tokwe o. Enu ikele megbe domene ele tutua. Meni o be titrere o. E titrere me kanti o. Yesunti. Ta ansia nu ikela nyi bena nye mau te fenola alo anyi bena amea le temna mau alo amea le représenter mau bendela ele be wa onko wa pa wa ple e wa gble dome. Ta ne nyi Kristo tola automatiquement là nenyi nukao nenyi cible benano jagwa kata o gen la glo be mo obe onyi Kristo toa. Alléluia. Eben ko afan angavo ejoma onko madi menyi kpukpu emi ade acho do gbera o aw vo enyi nonome ikeme nano ati aglonya. Alléluia. Melen fom ela bena menya de nonome yoke me mi ya tolen keke yome nonome yoke me fom me o ya to avakede o ya ho lesi ata o globe me khlonu mi bena mi acho mi apem tina acho savo. Alléluia. Maune don semi. Maune don semi. Enu yo be gome masea. Yenya bena amo le vachoti. Ome se. Maune pere mianti miano dogbera. Be Kristo ne de ro kufia mia do metode siade. Kristo ne de ro kufia mia do metode siade. Nemenyo wa ola flu gbalo. Ola flu gbalo. Ogbona be tabita so yeroku eso etonawu e wona domenue na ahosio twenvio. Alléluia. Tabita la etweroku chonko chona mao. Alléluia. Amesubo ogbona be ube yona na nu le choti. Yo wono uholona yo wona dole mo ba home. Voyons 5 ans, 10 ans, yon pot trop de peau. Alléluia. Mau vovo toto ike le mau bagbe kudo tron tieni benanko e anyinuko mau onko bagbe e globe enyenye mau ike juronan kamo e diplem kamo aikome ta ne mau lesibe trono nenea mau chanya mi bonu tu ike e imeke apostolo va Samaria obe amo ho mau benya o do gbera kla mo eye amo ho gbogbo kokoa mi gbo nture le fima obe echa ho mau di se o de titanelo bo nkebe glo ebo no so nko ebo no so eso gab bena no onko mse ikele osia no onko no so ena icha enyama me onda voa mi subon le nono mi mame be natema wonane acho flemawu natema awonde ke acho dumu jegle na mau bena enyenye mau ike juruna ati kwa ikume eya enye fia oti fia Amerike matema do nne Amerike matema do nne nu ike jurua e wona
enu ike dze nua eye wòawɔ eya egblɔ bena melɔ te va gbɔnye ta asie menyi bena ehia mi o awo ta tameɖoɖo ŋganɔ be wo esi be Mawu hia mi ne awo hallelujah Mawu ne kpe ɖe mia dzi medi be magblɔ nya ɖe ku ɖe akpedada ŋuti eye miado gbe ɖa Philippitɔwo etane mi nya kukui manyo ɖe alo Philippiens chapitre 4 Alléluia. Miatema xle tso kukui enelia Filipitɔwo tane tso kukui enelia dzi ebe dzi na dzɔ mi le aƒetɔ la me ɖaa si megale gblɔm bena dzi na dzɔ mi amewo katã nanya miaƒe tufafa aƒetɔ la gogo Alléluia. Kukui adelia migati dzimaɖedzi le nane ke ŋuti o ke boŋ le nu sia nu me la mitsɔ gbedodoɖa kple kuku ɖeɖe na Mawu nanya miaƒe dzimedzidziwo eye mitsɔ akpedada kpe ɖe ŋuti mitsɔ akpedada kpe ɖe ŋuti Français sɔ le me le ewɔ letri eve sɔŋ ya ye mia fofo Ezekiel nɔ mia kplɔm to ale yi ke miado gbe ɖa eye wòadze Mawu nu ale yi ke gbedodoɖa azu miaƒe agbe ale yi ke gbedodoɖa azu miaƒe nɔnɔme Alléluia. Eye Mawu nɔ nu ƒom nam mikpɔ bena egblɔ be migati dzimaɖeɖi o miakatã minya kukui ya nyo ɖe alo le nuwo katã me la mitsɔ miaƒe dzimedzidziwo le gbedodoɖa me eye miatsɔ nu ka bɔ ɖe ŋuti o akpeda kuku kple gbedodoɖa kple kuku ɖeɖe eye miatsɔ akpedada abɔ ɖe ŋuti gbɔgbɔ kɔkɔe to asi fie nam akpedada na bena ame geɖewo miaƒe ŋkɔnɔnɔa miaƒe ŋkɔgbe yiyia enɔ te Alléluia. Akpedada na bena ame ɖewo mate mado gbe ɖa hã o migado gbe ɖa elo akpedada ɖe miedena akpea enu spécifique ye lo ɖe kpedadzi le mia sia Alléluia. Minya bena ame yi ke eyi me ke Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔ nya gblɔm ne ebe le miawo miaƒe anyinɔnɔ me ame ɖewo sa vɔ wɔ nanewo na mi vɔ gakea nakpɔe ko be o Alléluia. Akpea ŋutɔ ne doe vɔa akpea mewɔ nu kɔ metso dzime o metso dzime o nɔviwo afi yi ke mi le egbe kɔsira agbe mekae la te ƒo adegbe bena bon yi mérite alo ɖeke ma gblɔ nya ɖo be yi nya bena o be ɖeke yi le yi se le santi ɖoa etsoa be o yi ŋutɔ yi dza fɔ mikpɔ ale yi ke Yakobo gblɔ ɖa ebena ne Mawu lɔ̃a si Dieu le veut etenɔnɔ ɖeke gbalo ɖa esu xoxo bena wɔ ŋkɔ na da akpe menyi gaƒoƒo ɖeka o na da akpe
Minya enu ike akpedada de fia, nu ike mi do gbera, nu ike akpedada de fia nyi be nko, enu ameve. Bala ne do asihoho. Enu ike o wona onti. Ne do jesi, enu ike so asi onti. Asihoho lenti now. Ame yo ke le mi agbore. Esronye ike le gbonyare. Deme gblana be mau akpe now. Akpe now. Nyantotolo akpe now. Alo eto novinye ike mi odi re podore kame fofonye me kanu ike me le chom de me fon gblana be na mau akpe now. Akpe now. O me di makogo. Akpe now. Akpe now. Akpe now de stronye bak beta. Akpe now de vinyo bak beta. Akpe ikene le dadam la. Eben ko mi chon ko akpe dada. Choborenti. Akpe ikene le dadam la. Ne cho asihoho ike mau chona nuala. Chole enam. Fogakea enu jojo va nana bena mi kpona nu kata si bena o me hian ne biere mi kpo bena feu rouge wa garo mo no cho San François na o chone la to ne me nya o la cho elle avait ekpo be 100 francs c'est rien ne mami on a le gbogbo mema. La bono dat bena ma wa bedodora me senawo vanu bubuno twa fok gbogbo von dia eba rababa kababa la pobe fima bedodora ede na ndefia fika ne ja penser la twa fok gbogbo von dia. Alléluia. Garumo ntochare est-ce que bedodora ntocha garumo blanabe bon mio be kacha o ja dora ya enu ike enu lanyi nyatepe le nyaku kata o le glome ko nyakpe parce que potia wa la tema ble roku a ble ma uncha fa on to la on bui quoi voix akpea ne cho dime kena wa ema enyin ko nyatepe akpena ode de viota akpena ode novi yo kene chonamita akpena ode hameata akpena ode pastor obakbeta akpena ode togo jukwata akpena akpedata asihoho enu ike mawo asihoho bakle hose ba for the day akpe madame gble nu sugbon le miape gbogbo me ba gbe nono nti. Alléluia. Akpe madame gble nu sugbon le miape hanono havi nono ba gbe menti. Karo mo anyi to me va fana vibe de ke mi ave di la te non insensé amere ne on va were nti on ko ngbe on to la nya parce que me nya nu ike amea pe fu cho won ke be le wona o wana ngolobe ko karo mo anya be na cho telephone ayu amea ne dak be ne chova ilo na cho telephone ayu be akpelo enu ko wona mare akpe no kaka akpe ane chofika o etime nígbà yín nu so keke akeka tona ma obena ne kperenti o c'est que attitude de cœur et ameke dena akpela e yinu ko ma ubame
Minya nu ike ti ta David iko cho bo Samuel enia nu babladaka et ike be doué. Sa façon de manifester sa reconnaissance. Et comme il me dit parce que tout ba ike nu aja joa nu kejo amekule nyame. Et we comme ma ouve yo nu keka yo tro cho nu babladaka cho va. Et boji jode maunti et deba akpeda da suffisamment. Américain quoi Israël est fier. Bon les deux voulaient reculer. Nous tous les deux voulaient reculer. Alléluia. Minya bena garo moa Amérique bobonné reculer dona pe vifin là on a beau merci beaucoup hein. Merci infiniment. Améatilo nous tété les si voit amédia de que là on est là be ah akpe kaka akpe ça m'a fait du bien akpe kaka. Alléluia. La femme ne mi me le dak pe na mia no no wa le choti men to chalo de ke mi la te dogberare juro ye maula se e ke mi la dogberaro nu ike jona nyi be na nyi chomi mi no nyama esronye tutu na mbe le nyatefe me a nyemero la no umero no tebe ame vo me le to ne be na le gbogbo me na ne jona ne kpo be na ni ame wonu ye enu ike owo ne twa si hoho dinti ne de akpene a nke jono nya kpo be na nya be kachacha gwa na nko e ga se renforcer na c'est que lien ça devient fort. Le manyame voine amea wonwa ye de dak pe voir ça dit que on sent que meni naneke quoi c'est rien nke jono inconsciemment nya la ko adreme le mia domolo tukara de keme le mia domo voide ike kala chandoa mais non anenemo le siatabe micho akpedada choponenji. Alléluia. Mais quand que mo va ido le mi kwa me adomo ne de don kubena ah ye me dak bena me wa cho téléphone na yo ebo be abieta be adak bene e ye le gbedodora me la na don kunu yo be khle nu yo ke mawo na o koseba foyelo ameke dona pena mawa mano situation ike me kose la boudou. Alléluia. Parce que enya okwane le dakpe a maula no hunku no ebe e ya chanye we e ya chanye bonne le ni akpe madala ne le dogbera o akpe yesu akpe o mnya nke tutu o ja dakpe na ma uno dogbera mao ye me di be manya akpe madala ye me di be manya akpe madala ameke dena akpe ha e bobone dokui enya bena na neke mecho into igbo eye ameke dona akpe la apama horenti e wati apa. Alléluia. Elle a bena e bobo dokui na mao e bobo dokui na. Alléluia. Et akpe dada be nye to awenyi bena mia chom ya pa gbeo achone. Alléluia. Me glona kokoko na nyevelia bena amero le nya gbemea onyi mi wo dore ju onyi noviro me glona ne bena ne amemo yom zagawie ve ha matite elle a benan ko le enu yoke owo eye me do ejesi. Alléluia. Enu ike ma wo na miare akpe kami ya do ne minami atitre mi adogbere. na tone bena
Je te redédie ma vie. Mais chonyagbe chodasiome. Tuine me chonyagbe dasiome. Berentine. Ne ma deblibo le nye doki chochoname. Vunyenuko vosaike ne biacho asinyela enyibena macho yenutina acho ana nuike ne biacho gbonyela be o amegbeto o cho nu yo kata hiano la cho fian enyebe na son gbakple o mawu le bobo enyenyeme chone cho do kenyana me cho nya gbe blibola kata dasiome me cho po me blibola dasiome je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime, je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime tant, je t'aime, Yesu nye didi yenyebe magneto Yesu nye didi yenyebe nye didi yenyebe nye didi yenyebe nye didi yenyebe magneto ao magneto
vie me magnéto. Magnéto plibo. Ne m'a déchidi et la be magnéto. Et nous ike kanye akbela. Elle assis au me Yesu. Yesu magnéto plibo. Yesu magnéto plibo. Yesu magnéto magnéto. Yesu abala menye tonyeo menye nuseo menye kaleo. Yesu wenye nyapeto me chonya gbena. Me chonya gbena. Nye tome uela nye me pona nekeo. Me di chale zambli pour la katame. Nye me pona nekeo. Nye me pona nekeo. Fole wo nyanula. Yesu matadola. Chomwonu ikeneji. Nane wo lolonu ne nyonye dinu. Nane nye dine popo na wo lolonu. Berentinye. Nu sianu ike gale nyak peme. Nye agla jeje. Nye dodo ne ji. Me do gbeda. Me chodo kwenye dare vosamli kwila ji. Bena wo dole nyak peme. Bena wo do ike jele nyak peme. Me cho nyak bebli bokata da siome. Me cho nyak fe da siome. Me cho nu yokata kanyak bela da siome. Me dak bela. Akapadu keteya. Sukiri akadu katalaya. Krito kaparu ya basukiti bai. Lika pratuski bakata pratuski. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour tout. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Et alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable. Me soplio. Me dak beno. Me soplio.
chena miabe subo subo. Mia subo oda. Mia do the courage. Towe nye nuti kokwe. Ei meke nous serons là dogbera le do fa gbale me ei ko desena obo omega fon le yesu ben kontiwa. Obe dipo vi tola o dogbera be dipo vi tola nani le be fiasi piti. Eye o ko ame yo kata titrere nti e ko e be futo. We chena subo subo. We chena dodorechi. Ne yomi va bena mia trokbo mia be amedo kuchochona mia be consécration mia be nuba black bakbleo. Be de miachi. Ne mia trodro mia pe mome. Ne globena ikpo akpe mada le mia pe tiome. E ya he mo gede. E tu mo gede le mia pa gbe ome. Fu mia be nku. Yesu mi do gbera. Be kachacha yo ke bla. Babla yo ke novi junono yo ke ma le akpe mada le si maje be gbogbo ya tala. Mi do gbera mi de kuku. Bena na bena di metrotro bre chocho keneva dodo deva ome enu ike gena nku gbagbavana le gbogbome ike ni akpe mada ya la Yesu mi bia bena yoto mi ape nku nu sua keke akemela nyanye akpe dola. Nyanye hoseto nye takbeno wenye alpha wenye di wenye nu akbeno la be me gbele medio le don wonya demi tora le fe globo me wonya yotomi wonya chomi dari kokope wonya ton semi ni takbeno le Yesu Kristo ben come. Amen. Amen, 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 amen.